Te halo porlok te minta pe ni ga yubi behemak do de ne yong sadap bat ung tho hadu lai span ru pheu number 1 ne mo te ban te so ka wei te ngan kali na phi kan nu max kane ha sri lembar ko kan nu ha kane pan yo le interview kum nga ba tho aspa proposal dang yo ne yo sur ne te mta ngan kali na phi te sa comment ru ha comment te kane de yubi ba tho he max ru lai span ru pheu te la de khen tăng trong cái chân răng te ka post kan long be aspa pia st mo ka ta ka st aspa san pheu tam ta mà 10% trong cái kinh thấy te khen ta kan long ta aspa pia te la de ke him la 1.5 te kan long kan no te kin sim la aspa pia de te te la lagi him sim go 1.5 te kan nungut la da aspa pia ka post te 1.5 kan nungut kin ban le interview te bat plus you are sispa phra ka post te kan nungut te sa comment ma phi apo comment kan nungut hadu kan nu max tem tangan pen ip hadu undrus pa dang yo ne yo sur na terus pa sri lembar te sa comment ne undrus pa sri lembar uba tho aspa phra pun ru udang yo ne yo sur ban le interview mo ha yubi kategori plus bat you are se hang ni plus bat you are bat st te uni aspa phra pun ru dang yo ne yo sur na